بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آيات الأحكام من سلسلة ترين قومين واحدكم بدني جهادا قوليكم الله سبحانه وتعالى بيان قربافا بين آيته وتفسيره شرحاك آيته وبيان قربا حكمتك بهغدو نيغتو قومين ني جهاد کے احکام توترين كورين اسدي فلا ورتكوغا جهاد کے معنی آئی جهاد کے باوتکائی ادي جهاد به بعد اگتون ام فهم قوم واحد كافوان جهاد الطلب ادي جهاد الدفع دفاع مك جهاد اي اس انغرام فشمك واحد تکائی یا بولن ہری حکم تکا به گت ام فهم قوم واحد کی جهاد کا حکم کے تیرین عینی فرض کا جهاد کے حکم وگندا حالت کا بیگت ایگتون تین حالت علمورم بیان کرا فیتین حال ام فن علم فلاول کو فاہ کفان میرے علم واحد کالا مجیفہ موضوع کی میں حکم کے ترین جهاد واجب کے شروط کا بیگت جهاد کا واجب کا کلا الضافہ شروط کا بیگت ایک معنی کی میتان کا بیان کرے فرما شروطک ہموان جہینے شرعی جہاد کم گوانم فد حالت ہوگے جہاد امی ایک مچک فردو ایک اندار امی فرتم شرط کی اسلام کم گاو اسلام کم گا نوا میہ کا جہاد کا حکم فردو ایک نوان ای جہاد کی اڑکمے جهاد کی ایک مچ دھرم یا ثواب کا ڈڑفا کم ایم ابس عمل ایک مچ دھرم یا ثواب ہی میں نے اخروی حیات کو بڑھوے گمبا درجہ مترے گمبا درجہ کا ڈڑفا وا ابس کم ابس آڑو کم کافر کی بیان قبول نکروے بس پرتم شرط کی امی کہ اسلام کم گاؤ کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الصف دیہوان آیت ہوگا ادھیگاروانا تو وحی قرآن یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان وجمیستکنے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم ویندنی بے عذابکن تباوہم سلامک کدینے ویفاریکا تیمن الہ تباوہن مغدکم ہی گھرکا کہ عذاب میستکن سلامک کدینے بڑوے گمبا دھرم یا ثواب وری مگک میں اللہ مگو دکیو مخاطب کربا فانی ایمان بہلرن یا ایوہ الذین آمنوا دمی بیان کربنی قبیتو ویفاری کی دفرات کو بدل کروے بدلے بیتانگا ویفاری کا آگمنا معاملہ می کربا فرات کی رب جل جلالہ سبحانہ وتعالی algon men nafsutaka algon men muda allah attaka qurban kurima ekolun ekalang hadratun ege badaluga debwadi matirigumwa swarge sawab swarge ge dharma mitanga me vifare gotuga swa qurban afa ei defaratu badalu kurave echinge boy algon men nafsu qurban kurim muda qurban kurim allah ege badaluga ekalang swarge ge matiriniume algon def وحي قربني تؤمنون بالله ورسوله الله إله ورسوله إيمان به وتجاهدون في سبيل الله أدي تبامهم الله موغا جهاد كرمه بأموالكم تبامهم مدلناي وأنفسكم التبامهم نفستكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إجت تبامهم هيكم بودي تبامهم إكن دنكم غوانما میں آیت کو بیان کرا میں ونی ایمان بہلورن
ධර්මය සවාබ් ලිබේ මත්වර විෆාරේ ගොතුක ජිහාද් කර එම්ම එකං ෂර්තුවාන ඉස්ලාම් එක්කම ගව برا بن عازب رضي الله عنه كبان رواية عسوي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أريهن أي رجل مقنع بالحديد أغرامك هتيار علىك أغرامك هدون علىك تيار وجه كذا فان أريهن أميهم فقال يا رسول الله أميك أستنوني الله ورسوله وقاتل وأسلم تمنى غرام كرم فوق إسلام بانمه كذلك فانك غرام كفة تمنى إسلام باني قال أسلم ثم قاتل نبي صلى الله عليه وسلم حديث كره فرتم إسلام واشه دينها غرام كراش فرتم إسلام واشه دينها غرام كراش أينا كهوشيلما كي تمنى كذلك فانك غرام كفة دين تمنى إسلام باني حديث كره به فرتم إسلام ماشي دين جهاد كراش فأسلم دين جينا إسلام ثم قاتل أدي فوق أكده فانك غرامك جهاد كبير فقتل أدي غرامك جينا شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي عمل قليلا وأجر كثيرا ورك كل عملك ور ماتريكم بعد يا ثواب أين هو ده إسلام به هي عملوك نمازك زكاة دي روده فا مفاد إبس عمل النكو هم هم غرامك شهيد و سورك الله سبحانه وتعالى أين واصل كت هم بيتان قالون منك نقطة أقول دليلك إسلام باش دين جهاد كراش هم إسلام كم بيتان شرط كراف هم موضوع كوارد فاوين حديث به عائشة فانو كفراب كن بدالوي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر نبي صلى الله عليه وسلم بدر بفرات بدر اكلك فانك مداغن اكلك فانا بدلوي اغرامه كورك كولدانا فهلوان غتوغا اميهك فرات اغرامه كورك كود فادا لبدا فد ورك كولدانا ميهكو دماوي مسلمنا بدل كريما ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين نبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم ورب بود إكما وفافل كربي مانك هنغرامه ورب ورقة فهلوانه لشكر بدلوه دين نبي صلى الله عليه وسلم أريهن إميه كاس إكذب أريه كمدنوني جئتك لأتبعك وأصيب معك تممي كذلك فانا تباواشي أدي كذلك فانا يكوغا غرامك كذلك فانا جي مصيباتك تممس باري واش قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حديث كربني تؤمن بالله ورسوله قال الله إكلام رسول إمام مهي قال لا أين بني نونك قال فارجع فلن أستعين بمشرك حديث كربي هم بجاء امبري داش تمن كذلك فانا مشركك فراتون එහි තෙරිකම බේන් මෙනු ජිහාද් ශරයි ජිහාදෙක්ග ජිහාදුක ගුරාමක් තෙරෙගිස් මුෂ්රිකක බෑවරින් නොවේනෙක්ම දෙන් අයිස්ෆානු දාලවනි قال ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه رجل දෙන් කොරිය වඩා ගන්න මොංගොස් අකි හිසාබකුන් ගහෙක්ගේ කාර්ය ان اصابه كلم تريغا مشهور معروف به كوم بلوني اي غها هم ديتنو انكاوس مينا لشكر بدل ادي بدل کو پوری غهم دنئی فدين اين دنوا دين نبي صلى الله عليه وسلم پوری غادش پرے فدين الله اله رسول امامنتو اين سوال کریم انکا سندن نونے ادس کو نمبرداش تمن کلے فان مشرکیگے එහි එක් ජිහාදුක බෙන් මෙනු අනික ගොස් අනික සේන බද්දල පොපෙන් ඉසා බයිදා ඒ කියුන හිසාබ අනිකස් බද්දල කුරි හම ඒ හුෂේලු මුෂේලි නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සවාල් කරමු අල්ලාහ එකදාන් රසූලන් ඊමාම් වංගියේ قال نعم دنوني آيك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق دين كيف حديث كربي ام بما ارمن نابوا كوري داش شرط اي شرعي علوكمك جهاد كي اسلامك كمغاو شرط كربا
අනිශ්චර්තකි බුද්ධි හමජේ මිහෙක්කම ගාව ශරුයි එබ්බස් තක්ලීෆ් මිහක් මච්ච වාජිබෙන් නොවන ඒනක් බුද්ධි හමජේ මොයේග මච්ච නමාදුවිස් රෝදවිස් එබ්බස් අමලේ මච්ච වාජිබෙන් නොවන මුදලුගේ හග්ගෙන් ඒ zakat මිසාලක් මුදලුගේ හග්ගකම ගවානම ඒ මුදා බලහට්ටන් හවාල් කරේපා ෆරාතු ඒ මුදලුගේ හග්ග අදා කරන්ජේ එකම ඒනායක එබ්බස් ෆාෆෙක් නොන්නාන එන වාජිබ අදානකෝ කේනක වාජිබෙන්නවා බුද්ධි සලාමත් උඟරුන් ඒ ජිහාද් වාජිබුගේ ෂර්ත අදි හෙනින් තක්ලීෆ් තක් ඒගේ තිරේක ශාමිලුවා ඒ මේ හදීස් මේ මෞදුග වාරද හදීස් කි ආම් හදීස් අලිෆාන ෆරාබ් වාරදුන් ඇසවේ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවේ රුෆි අල් क़ලම් අන් සලාසතින් තිම් මීහෙක් මතින් क़ලම් වනි උෆුලිෆේ තක්ලීෆ් වනි උෆුලිෆේ අනින් නායිමි හත්තා යස්තයඛ නිදාෆ ඔන්න මීහා هيلجو مداند وعن الصبي حتى يحتلم قدكجا بالغ جو مداند وعن المجنون حتى يعقل بدي فلافا ميها اينا بدي الون امرا اينا همه انت الون بدي مجه ميكم غاwan em قدكجا بودو وندෙන් moya miha einaka moyakam filanden einaka matin taklif wani ufuli ek mane ki en ebes miha qura කමෙක්ගේ සවුන් එමිහුම් ෆාෆ වෙරිය නුවන් අදී මිහුම් මච්ච ශාරෝ යෙබ සිම්මාය වාජිබෙන් නුවන් මිහගේ මුදලකන් එන ගෙල්ලුමේ දීෆකම ගවානම ඒ මුදලුගේ සිම්මා අදා කරන්ජේන මිහගේ මුදල ගෙල්ලුමේ දීෆියා මුදලුන් දේ බදල දෙන්ජේන එකම කේනාය එනග හසිගණ්ඩ එබස්කල ඔකෝබාත නුදෙවේන ඒනා ෆාෆ වෙරිය නුවන් තිම්මන ෂර්තකි බාලිගු එම කොඩකුච්චේක මච්චකවස් ජිහාද් වාජිබෙන් නොවන ඉස්ස බයන් මෙදිය හදීස් ක බයන් කරේපාව ෆදයින් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් කිබන් වාරිදුන් ඇස්සේ විදාලුයි අරදනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යවම උහුදින් ෆිල් ඛිතාල وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني نبي صلى الله عليه وسلم අගොරාමේ නික්ම වඩාගෙන් උහුදුගේ දුහුගා තිමන් කලේගෆාන එකලේගෆාන එක හංගොරාමෙන් නික්ම වඩාගතීමා බල්ලවාප තිමන් කලේගෆාන හංගොරාමේ එකලේගෆාන එක වඩා ගන්නවාක හුද්දේ නොදෙවිය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගා ආදේකි ආම්ම කො එකලේගෆාන එබ්බස් ලෂ්කරෙක් ගෝයාගේ මදීනා නික්ම වඩා ගන්නවාකම ගවනවා මදීනාගේ රබ්බේර නික්ම වඩාගේ ලෂ්කර මඩුකරවා ෆයිලස්කරුගා නිකුති කොම්බෙත්තෝ මීහුන්ගේ අදදා මීහුන්නා එක්ක එකලේගෆාන බල්ලව හගොරාමේ කෙනෙක් මොඩා ගන්නවා නම හගොරාමේ නිකුන්න ජෙහෙ මීහුන්තෝ මිතා තිබි කුරිගේ ඉස්ලාම් බයම් බෙදී ඉස්ලාමුන්තෝ මිතා තිබි මිතා කොඩකුජ්ජකේ බෝරිතෝ නිකුන්න නොජෙහෙ මියෝකේ බෝරිතෝ නිගොත ලෂ්කර එකලේගෆාන එක්ක බල්ලවා එම හොදෝ හගොරාමේ නික් මොඩා ගත්තිමස් අසාබේකල උතරේ ගහම කොඩකුදින් බස් උමර හමනවා මීහුන් බස් බේකල ඉබ්නු උමර මන් කාල බේකල ෆෝරිග අස්සාබේ කරන එක නික්මඩාග එක මඩාගති මේකලේක පාන මේ බල්ලවනි ලෂ්කර් කොම්බෙත්තෝ තිබි බෙල්ලේරක අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් මේරි එකලේක පාන මේ විදාලවනි තිමන් කලේක පාන උමර් ෆුලන් ගේරු සාදාරේ එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් කලේක පානක අඟුරාමක බෑරිවාක හොද්දේ නොදෙපි එම කොඩකො දින්නක අඟුරාමක වහලුරෙන් එන්නු එකොදින් අඟුරාමතෝග බෑවර පුරුන් එයි මන මෙම්ම අඹරා ෆොනුවාලේ වාරවනි යවමල් ඛන්දක් දෙන් ඛන්දක් අඟුරාමක දෝ ඒ අහ්සාබ් අඟුරාමක දෝග අනෙක්කාවසම ලෂ්කරෝග තිමන් කලේක පාන නික් මොඩාග තීම බල්ලවාෆ ඒරු තිමන් කලේක පාන උමරු ෆුලකි ෆනරහර ෆඅජාසනි එකලේක පාන තිමන් කලේක පාන උද්ද දෙවියේ අඟුරාමක බෑ මනකි ෆනරහර ෆුරිජේ ෆනරහර ෆුරිෆාවනි මේ ෆනරහර ෆුරිෆායිම උද්ද දෙවි ෆනරහර නුෆුරේති උද්ද නුදෙව් එම මිම්මි දෙක දෙනි කොඩ කොදින් හංගුරාමතෝග බෑර කරුන් එයි උද්දවගෙන් වාකමෙන්න අම යයකෝග ජිහාදුග ශාරුත්තරේග හිමනේ එමිහෙකි ෆිරිහිනෙක්කම ගාව අංගනෙක වච්ච ජිහාදු අල්ලාහ් වාජිබෙන් නොකරවා jihad wajiben nuwane jihad wajibunge sharten ei firihinekkam gaw kuriga umadanna afane
අදාවත්තරින්ගේ බයකෝ අවමක දශක තනක අරාගෙන් ෆිකම් ගවානම ඉෆද حالتෙක්ග එමිහුන්ගේ කිබන් සලාමෙබු මට්ටක කුරන්ජෙහෙ කමෙක් ඒ අංහිනෙක්කම ගාස් ෆිරිහිනෙක්කම ගාවෙස් එමේක මච්ච ලාසිබතාන එකම ආම් උසූලකුම් ජිහාද් ෆර්ද් නොවානේ අංහෙනුන්ගේ මච්ච ජිහාද් ෆර්ද් වානේ ෆිරිහිනුන්ගේ මච්ච අයිස්තුෆාන ෆරක්කුල් වාරදං ආශ්වර විදාලොයි قالت එකම විදාලු දෙන්න එකම යා රසූලල්ලාහ් අල්ලාහ්ගේ රසූලයි නරල් ජිහාද අෆ්දලල් අමලි අෆලා නුජාහිද් තිමම්මෙන්නගේ බෆෙනේ එම්මෙ මෑබ්වගෙන් වා අමලකි ජිහාද් කුරුන් කම කුර්ආන් ආයත් බාරව ෆෙනේ හදීස් බස්වරත බාරව බහුරි එහෙම එම්මෙ හේව අමලකි ජිහාද් කුරුන් කමුගා ආහර්මන්න ෆෙන්න ඉරුගා අෆලා නුජාහිද් ආහර්මම්ස් ජිහාද් කුරන් ජීහෙන නුහෙයේ අයිෂුෆාන් මේ දන්නෝනි قال لا حديث كره بنونك لكن افضل الجهاد حج مبرور انك كما كنت قبلونغ حقوغا එමෙ මතවර ජිහාදකි මබරූර් හජ් එම් හජ්ජුගේ අලුක අදා කරුන්ගේ අංගනුන්ගේ ජිහාදුගේ මකාමුගා ශාරෝ කරේපා එක බනුනක හන් තතියා රිපාගේ නික්ම මෑදානුග හංගුරාම කරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කණ්ඩාලු වාෆෙන්වේ ඉබ්න් බත්තා රහිමහුල්ලාහ් විදාල ෆවනි අන් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد මිතාංග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ජිහාද් කුරමං ආයිෂා ෆාන ඉස්නේ එදි වඩා ගතිම එකලේ ෆාන හදිස් කරබි ජිහාද් කුන්න අල් හජ් තිබාමුග ජිහාදකි හජ්ජුගේ අලකමේ وقال مرة نعم الجهاد الحج هم فارق حديث قرافه هم مقام حديث قرافه جهاد ගොතුගා හජ්ජුගේ අලකමගේ මැක්කම අමතරිකම هم අංගෙනුගේ හග්ගුගා jihad matiri maqama ehna wasilwa alqamaki hajjuge matiweri alq e maamusulakum jihad goaleve goalum ge terega anhenun nuwanna ibn qudama rahimahullah idala fani wa innaha laysat min ahli alqital anhem mihayaki angoramaage ahuluwarin terega himene mihen nune anhem mihayaki angoramaage ahuluwarin terega himene mihen nune li dha'fiha ekambelege nikamati kambalikashikawattaka adi shar'i kotun Allah subhanahu wa ta'ala kankam mistakumaccha fardu kurabani mihunge qabiliyata mihunge khususiyata ballawa ebbiskala belumen neti bolevvima huriha hukumegga hamahwa usulaki islam din qabul kura usulenno ei angemiha gufeduma firihemma gufeduma angemiha ga tabiata angemiha sharu kurabwa fa zimmataka wajibtaka muriyachi tafat walaysa dhakaru kal untha qur'an allah angenun firihun ifade nune ifada nomaki wakijinse davmennu ek e tafatuwa ga bonumaki ei ebbes bego davmennu ehennama huriha ecche eggodatta hunnanje huriha ecche eddarja gormuga maneki huriha ecche essife ga horun ko vejjiya huriha ecche ek kulege sifege battara hunnach ekam ekete enekeccha hunna tafatu gowahaka bayan kurumaki ebbesanega ekete enekeccha bur davmennu em allah subhanahu wa taala dirul mukankan tartib kurabwa fani mi asas ke mach e tartib ge mach komme jinsaka bes ekalangave kankame khassa kurab adi huriha de jinsan aam kurabwa fa shari wajib tabes kand alwa nange mihayake angorama ga hulwariyenno angoram kuranji me besno adi angorama ga gatulu kure me besno famekene dushmanu gaterega angorama ga anghenok baarwejjikam goana malum kurindenne ibadai ebadharate geena gatulu kure hennu nan henaveki gatulu kure me hennu faswana sharutaki as-salamatu min al-ajz nukuladun terikum miha salama wefahu egmaneki jihadan nikme harakat teriye fada salamat hashigandel lipfawa rakkateri mihekkam gawun ebbeskala balimadukam e balimadukam ge sawun nukuladun terikam ge sawun ene jihadan nikme nulekam gawanama emek machke jihadu fardun nuwan hit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala qur'ani laysa 'ala ad-du'afai wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi balikashi nikameti mihunge machkashi ولا على المرضى ادي بلميهم جمچكشه ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ادي هيدك فرض قرانه
ebbes echen atuga nemmihunga maccaka ebbes faafe kushen nete emihun nuniktumakun nete ebbes faaf balikash miha bali miha nikamati miha atuga hedu qur'ana echen neti hagurame foren ebbes goten nemmiha emiha maccakan ebbes faafe nete ekam sharta ekobat idha nasahu lillahi wa rasulihi Allah ilahu wa rasulaya ebamihun ikhlas teri wakamuga wa name iwaram mem nukta ei ebbeku hagurame nikunnan je halattakuga jihadan nikunnan je halattauga nunikme waane goten otima ebbeku ufa kuran tibannam salam vech tibannam salam vech tibannam genete nikmene bes gote emihun gitu gane ikhlas terik emihun gitu gane teduwerikam ekam qur'an ka bayan quran woni mifada halattaga mihun naka nete faafe ekam ke mihun ge hittakuga onnan je niyataki idha nasahu lillahi wa rasulihi Allah ila rasulaya agurame nikunnan je halatuga nikutumuge ikhlas teri niyek emihun go oikkamuga wanam ekam salame viti ufalun tibe halatu wagen hitu wade ikhlas teri ko ekkamuga wanam emihun macchaka faafennet dembe siturame wahi kurabani ma alal muhsinina min sabil ihsan teri kama ko jihad nikunnan tayyarat tibi bayaka abu bahi algon menna bunawene ebbes magen net gonege nuwan ihsan teri kama ekuga gowale vejje hindegga nikunnan tibi bay midennevi kahala uni kantatteken nukuladun teri kamen horegen nunikme unkamuga binames Allah ilaha rasula ikhlas teri kama ek tibe ihsan teri kama ke wajib ada kuruma tayyarat tibi bayaka algon men malama ek farassar qur'an ebbes jaage net wallahu ghafurun halim Allah subhanahu wa ta'ala gine faafussa ogawantar skalange wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum adi ebamihun macchaka besebbes kushe faafennete emihun kalege faanu gatan as tenneviye timammen hangurame gengus deshe kalege faanu timammen hangurame ufula desh qulta kalege faanu vidalu wimuwe la ajidu ma ahmilukum alayhi timan kalege faanu appluga nete tebamihun hangurame ga madana ufulane ebbes sawariyen ebbes ecche nete gendevene ebbes mage timan kalege faanu appluga nete ehin kalege faanu vidalu wima تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون إبيكلون إمبري وداغتي إبيكلون لوتكون كرنا أهري حالوغي الله مغوغا هيدا قرآن إبس إتشن إبيكلون أبلوغا نتتيوي إكما ديروه هتام قرآن حالوغي إبيكلون إمبري وداغتي إخلاص تر نيتك إكاليغ فانا كون نيكوت إكاليغ فانو جهاد نيكم وداغتي ما rashuga nikamatinna muskulinna uzuruwarinna anhanunna ekuga madinaga ekeheriyafa tibeka ebekalunge hittake nurwe ebekalunge hittabani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga ekelege faana kurimat kuravunu komme musibate komme udagulegga komme taklifegga ekelege faanu kuruful matiga islam dinattaka qurbam ekelege faanuge himayata difauga mase kurmu ikhlas tere niyek ebekalunge ehmi ma madina ge bekalun tibbas tiben jehunas Allah ang ikhlas terika rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhlas terika de bekalun ge hitte ekalege faana ekuga wima Allah subhanahu wa taala wani dharmaya sawabuge semihun shamil kurwa nabiy sallallahu alaihi wasallam tabuk nguramaga wadagen ekalege faana emburi wadagen magumatiga asabekana hadis kurave tebekalun mi hangurame nuka midaturuga kadat kuri komme wadiyek ufuli komme taklifegga tebekalun ekuga darumaya sawabuga bariwa abayku madina gave habasahumul udhur emihun mana kuri uzure ehme niyatuga sobun Allah subhanahu wa ta'ala dharmaya swapte vemima ihsan teri niyek oy bayek maccha ebbes saraka baduba punane forsara kuren echi goene ebbes jaage net
ema nukuladun terikamek balikamek vivaad ke usurun emmeg machaka jihad isharowe gennuwe bimana ge hen ayat swar dunga so laysa ala al-a'ma harajun lofa miheg machaka bes faafennet wala ala al-a'raj harajun adi korumiheg machaka se bes faafennet wala ala al-marid harajun adi balimiheg machaka se bes faafennet Allah subhanahu wa ta'ala wani ifaafa mihun kiban ufullawaf hamemme Allah mawge jihad qura mihunna jihad nunikuma tibe mihunna hamahama nuwanaka makki to qur'anunga surat nisa ge nodi fassana ayatu Allah subhanahu wa ta'ala bawa libima ibnu maktum mi ayatu ge waha kadossa ekleg fan midanno tibanne ge lofam mi ge tibanne kannete nikume kam qur'anuge epune nikunna mihun nunikonna mihun hamahama ennuwan maneki nunikonna me nunikuma tibe halattoga fahareka faaferin wedana hennames nikonna mihun nunikonna mihun dharmaya sabuga hamama enno ehmema denki qur'an Allah subhanahu wa ta'ala abidigam bawalabani mi kalima ghayru liddarari ghayru uliddarar egmaneki uzure balikashkamen oyegen nunikuma we mihun fiyawa eba istisna kol isam ferin ebe kolon ippola tasalli libigendiya timammem migitereng Allah subhanahu wa ta'ala istisna kurabba fika mige kon balla awun mige nukta furtama Allah subhanahu wa ta'ala ayam mibawa labani eba istisna nukuraba ek bedmaki kobal wallahu alam awona bisne gotuga mi nukurabba bawa libwima ebbe kutiben ufa kurame anabbe kutiben derwames mihun ikhlasir niyam imtihan kurweni e imtihanoge halataka e ayatuge e kalima nasmi onnani imtihanoge kurevi mistakun giteren kobaka ikhlasrin kobakan ufa kurmehun kobakan derave mihun imtihanoy maden Allah subhanahu wa ta'ala e mihun ge istisna kur hawara shartaki al qudrat ala mu'natil jihad jihad kurumuge kuladanakan eg ahuliyat eg manaki wasilat beenuma samana hatiyara traininga mi kankam fahiyafau ei jihad ki Allah subhanahu wa ta'ala kalima fulu matere kurmatta ka kore hagurame tawon mita midawahada ka jihad ei faharigga mes dushmanunge kurma chendikume algon me marwang nikun nikutumennoge shari maslahat nek Allah kalima fulu matere nukore maqamegga algon me nikume adubun kurmatiga kative me marumaki deenalli be nasrannuwe ehme algon men amang ko algon men qawmuga tibefa jihad ka namuga algon men nikunna iruga Allah subhanahu wa ta'ala kalima fulu matere kurumuge kuldanakan etto netto ege badaluga algon men e kuldanakan ufaddanti mihun islam de nasr denti mihun adi e jihad mihun tayyar kurumuge fursatu ubba ekan effara kofa mihun nikume adubun kurmatiga kativege marwegin emmen diumaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ediwad gannawa gotenno ehme kuldanakan ning halategga jihad wajib enwa ei kuldanakan ning halategga jihad wajib wa nama algomna nukurave kamek algomna wajib algomnge faaferwani la yukallifu Allah nafsan illa wusa Allah iblis nafsaka nujassawa e nafsaka nufulle taklif ehme e qabilukan ning halategga algomen macce ekam fardu wajjekam gawanama algomna kanu kurvenekam ehme ja kurvenne kamek fardu insana faaferumaki ei ilahi shariatuge sifa enno insana taklif jesse kandatta sharotirega usul figo ilmarin bayan kuraba ekamaki eenaya kurmuge qawdanaka lifa kamekkam gawachi em kuri gisidi ayattoga so disishna kurabba ekege balihalatto gahulwari nukuladun tirikam gahulwari ibn hazm rahimahullah ta'ala thani wattafaqu ilmurin ittifaqu fawe alla jihad fardan ala imra'atin ولا على من لم يبلغ ولا على مريض ولا يستطيع ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد ميدالوني علم اتفاق فوني
මිමිස් මියක මච්ච ජිහාදු ෆර්දුවගෙන් නුවාකම් අංගෙනක මච්ච ජිහාදුගේ බිම වාසිලු වේන මගෙක් නෙම්මිහෙක මච්ච ආදි ජිහාද් නුකර එපද බලිමිහෙක මච්ච ආදි ජිහාදු කුරුමුගා බේනුම් වානේ එහිතරික මනේ කානාය කොත්තා අදිනොමස් එබ්බේනු වානේ ඊතර හරවත බෙලෙටේන ගොතෙන්නේ ෆකීරක මච්චක ජිහාදු ෆර්දුවගෙන් නුවාකම් නෙම කුර්දානක ලිප්පාවුන් එයි jihad fardomuge shart habban shartaki miniwanek kamugaw alegge macce jihad allah sharan nukurba ei alaki sayyidu mihage milkuwa mihe ehma ena jihad sharu wajjiya fardu wajjiya ena sayyidu mihage izne neti nikutun lazimwa sahib miha ehma ei dimu dakura nabi asmarihuga alaku anguram kurmattaka jihad kurmattaka nikutima ekalege faano mi befulakam me hadis kurabani tiba emburi darshe gos tibage sahib miha kyarin hudda hodashe timankade faana anguram edda adi sahib miha salam dannawana timankade faano dem mi alu miha nabi sallallahu alaihi wasallam ekade faane hadis kurema e hadis kurvima eenage sai me sahib miha gaata yangen bekambale ekamana gaata wadagen me dannawani awade do time kale wadagen me dannawani isne idi wadagate nabi sallallahu alaihi wasallam e bekalu dennema angen me isne debwani jihad kuran nikum wadagen den emberi wadagen ekalege faana ko jihad kurvi e isna ekalege faano hoddo maffoge ma alegge macce men allah jihad farda nukura bainaki eenage sahib miha milkwa ekkum gowa e magumen miha hisabun kurukollani madamare baki baya kom kuriyadana dis bay sharutan e pore itirege member fanga isna hodan hoduma adi darani veriya daranya miha gecchi dipanama e darani dim miha isna hodan jehuma adi muslimu verimiha gisnaga wahakya mi wahakata wa inshallah madamaga reg magur namada fawkuregen hada wa subhanakallahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.